Danas se bavimo jednim od najtežih, ali i najneverovatnijih poglavlja naše istorije, povlačenjem preko Albanije. Često se o tome govori kao o čistoj tragediji, ali šta ako je to u stvari bio jedan neverovatan strateški potez, jedini mogući potez da bi nacija opstala? Ajde da pogledamo kako se sve odigralo. Sve kreće od ovog prilično surovog pitanja. Da li je Srbija 1915. godine jednostavno trebalo da nestane sa mape? Možda zvuči šokantno, ali to je bila realna opasnost koja se nadvila nad zemljom i to samo godinu dana nakon onih veličanstvenih pobjeda. Dakle, nalazimo se na kraju 1915. godine. Situacija je, blago rečeno, katastrofalna. Sve ono što je postignuto godinu dana ranije, one velike pobjede, sada deluju kao neki daleki nestvarni san. Država je na samoj ivici potpunog kolapsa. Pogledajmo samo tu razliku crno na belo. U 1914. imamo euforiju posle Cera i Kolubare. Moral je na vrhuncu, zemlja je odbranjena. A onda, samo godinu dana kasnije, potpuni sunovrat. Vojska iscrpljena, država na izdisaju, nedostaje bukvalno svega, a pred vratima je nova, mnogo jača sila. I ta nova sila stvara ono što bismo mogli nazvati smrtonosnom zamkom. Formira se obruč oko Srbije koji se steže sa svih strana. Strateški pozicija postaje neodrživa. Kako je taj obruč izgledao? Pa bila je to invazija sa 3 strane odjednom. Sa severa svom silom udaraju udružene snage Nemačke i Austro-Ugarske, a onda, kao nož u leđa, sa istoka napada Bugarska, koja je ušla u rat na strani centralnih sila. To su bila savršena strateška klešta, dizajnirana da slome svaki otpor. I ovdje dolazimo do ključne stvari. Cilj neprijatelja nije bio samo vojni poraz, ne, cilj je bio potpuno brisanje Srbije kao države, nestanak. S obzirom na toliku nadmoć, bilo je jasno da se srpska vojska ne može dugo odupirati. Komanda je morala da donese odluku koja će odrediti sudbinu čitavog naroda. A izbor je bio brutalan. Postojale su samo 2 opcije i obe su delovale gotovo nemoguće. Jedna je bila borba do poslednjeg čoveka, do časnog, ali sigurnog uništenja. Druga je bila povlačenje koje se činilo podjednako smrtonosnim. Izabrali su ovo drugo. Izabrali su Golgotu kao strategiju. I tako dolazimo do pojma koji svi znamo, albanska Golgota. Ali šta je to zapravo bilo? To nije bio haotičan beg. Ne, to je bilo plansko, strateško povlačenje kompletne vojske, vlade, kralja, pa čak i dela civila, preko zaleđenih i surovih albanskih planina usred najgore zime. Zamislite samo tu hronologiju užasa. U oktobru pada odluka. U novembru kreće taj beskrajni marš. Decembar donosi vrhunac pakla. Glad, smrzavanje, bolesti, stalni napadi. I tek u januaru, oni koji su preživeli polako počinju da se dokopavaju obale. Čitava večnost patnje stala je u tih nekoliko meseci. A cena je bila stravična. Govorimo o stotinama hiljada izgubljenih života, vojnika, civila, dece. Brojke koje je teško i zamisliti, a kamoli razumeti. To je bila žrtva epskih razmera. Ali zašto? Zašto podneti takvu žrtvu? Odgovor leži u strateškoj ideji. Nije se radilo samo o tome da se spasu žive glave. Cilj je bio da se sačuva vojska, jer je vojska u tom trenutku bila jedini preostali simbol i garant postojanja države. Sačuvati vojsku značilo je sačuvati nadu da će se Srbija jednog dana vratiti. I ta nada je dobila svoje ime i mesto. Posle Golgote dolazi vaskrsenje, a to vaskrsenje se dogodilo na grčkom ostrvu Krf. Tamo su ti kosturi od vojnika, ti duhovi koji su prešli Albaniju, počeli polako da se vraćaju u život. Uz ogromnu pomoć saveznika, pre svega Francuske i Velike Britanije, dobili su hranu, lekove, nove uniforme i moderno oružje. Vojska koja je bila na samrti ponovo je stvorena. I taj oporavak nije bio kraj priče. Bio je to samo početak poslednjeg trijumfalnog poglavlja. Početak povratka i konačna lekcija o tome šta znači opstati. I da, vratili su se. Ta preporođena srpska vojska se pridružila borbama na Solunskom frontu. I ne samo to, odigrala je jednu od ključnih uloga u proboju tog fronta, što je na kraju dovelo i do sloma centralnih sila. Strategija povlačenja je, makoliko bolna bila, donela pobedu. Znači, kad pogledamo celu sliku, vidimo jednu neverovatnu putanju. Prvo, povlačenje, da bi se sačuvala država. Zatim, preporod na Krfu, onda
triumfalni povratak na Solunski front. I na kraju, pobeda, sa Srbijom na strani sila pobednica. Svaki korak je bio logičan nastavak onog prethodnog. I to nas vraća na suštinu. Povlačenje nije značilo nestanak, iako je tako moglo da izgleda. Upravo suprotno, to je bio jedini način da se osigura strateški opstanak i da se država pripremi za ono što dolazi. A koja je šira istorijska lekcija svega ovoga? Pa vrlo je moćna. Ona nam govori da strateška pamet i duh otpora mogu da omoguće jednom narodu i jednoj državi da prežive gubitke koje je teško i zamisliti i da se na kraju vrate na scenu jači nego pre. Na kraju, cela ova epska priča ostavlja nas sa jednim pitanjem, koje seže dublje od same istorije i tiče se svih nas. A to je, šta je sve jedan narod spreman da podnese i preživi zarad sopstvenog opstanka?